Dobrodošli u Selters banju, vašu oazu zdravlja i relaksacije. Smeštena u srcu prirode, na obroncima planine Kosmaj, nedaleko od živahnog Beograda, Selters banja je vaša prva stanica na putu ka očuvanju zdravlja i vitalnosti. Selters banja nalazi se na svega 50 km od Beograda i predstavlja najbliže banjsko lečilište prestonici. Smeštaj u Selters banji je prava udobnost i relaksacija. Naši stacionari prostiru se na čak 16 hektara površine, nudeći moderno opremljene sobe i apartmane i specijalizovani smo za neurološku, ortopedsko-traumatološku, reumatološku i dečiju rehabilitaciju. Naš cilj je da vam ponudimo ne samo medicinski nadzor, već i brojne rekreativne sadržaje kako biste očuvali svoje zdravlje i sprečili nastanak bolesti izazvanih savremenim načinom života i stresom. Pored medicinske rehabilitacije u Selters banji, dostupni su sadržaji koji u mnogome doprinose prevenciji, kao što su hiperbarična komora, dijagnostički centar DEXA, ultrazvuk srca, abdomena, mekih tkiva, Shockwave, gde možete proveriti vaš zdravstveni status. Imajući u vidu prirodno bogatstvo i jedinstvenu mineralnu vodu poznatu po svojoj lekovitosti, Selters banja je zbog lokacije i vazdušna banja. Savremeno opremljen wellness centar sadrži bazen sa toplom vodom, podvodne masaže, mineralne kupke u lekovitoj Selters vodi, saunu, slanu sobu, masaže i lekovito blato. Takođe, nudimo i spoljni bazen, dečiji bazen i brojne sportske terene, staze zdravlja i teretane na otvorenom. Kontaktirajte nas na brojeve 011 8241 425, 064 869 0422 i 064 869 0409 ili mailom na seltersbanja.recepcija@gmail.com ili seltersbanja.wellness@gmail.com, a za više informacija posjetite naš sajt rehabilitacija.com. Posetite nas i doživite pravi udah zdravlja. Vaša dobrobit nam je na prvom mestu.